Kanya tshenyetso setšhaba ya ga Kgathamoropisi e tsweletse kwa kgotleng ya boikuelo. Fa setlhopha sa Hamas se boela morago tshwetso ya go golola batho ba lefatshe la Israel. Motswaletsong ka mogele ga ke se ke la tshepiso sekolo ene o tla ranola ka puo ya diatla. Puso e tla tsibogela tiriso botlhaswa ya madi a setšhaba mo go itemogetsweng mo tsamaisong ya puso. Se se tlhalositswe ke Motsatautona yo gape e leng tona wa madi Renda Bagaolati a kaya ga go tla simolosiwa lenaneo le le tla tlhomamisang tsamaiso e lolameng e amanang le madi mo pusong. Bagaolati o buile se maabane jaaka a ne a rola pego ya madi a setšhaba. A rutlwa pego ka Monica Swela. E re ka mo nakong eno itsholelo ya lefatshe leno e sa dire sente go atamega gore puso e tswe ka methale go tsibogela ditsamaiso tse di ntseng di sa dirwe ka tsela e lolameng mo pusong le gone go thatosa maoto go kgobokanya madi a yone. Go sebaka jaanong ntse go na le matshwenyego a gore dikhansele ga di kgobokanya madi a tsone jaaka go tshwanetse. The Efficiency in Process Initiative will drive revenue collection across ministries and departments and agencies by comprehensively overhauling guidelines of fees and levies across government services. We will reconfigure categories of services. We will deploy potent technologies for collection as well as build capacity and capabilities in the effective offer of these services. Mr. Speaker, examples of these financial leakages include significant amounts owed to local government authorities, which currently stand at more than 700 million in property rates and more than 27 million in service levies. Pego ya madi a setšhaba e supile ha manakong e fetileng, puso e ntse latlhegelwa ke madi a mantsi mo mehameng ya itsholelo ka go farologana, e nkabong e thuthafatsa sepatšhe sa puso. Similarly, government experiences leakages through lapses in controls, resulting in salary overpayments, which for the financial years ending March 21 and 22 recorded more than 27 million on average. The aforementioned Efficiency in Process Initiative will address these leakages and drive revenue maximization across MDAs. Mo dipuisanong tsa gagwe le bana le seabe, Tona o boletse ha puso e tla tsaya ditshwetso tse di gagametseng go tsosolosa seemo sa itsholelo. Monica Setswaela, Botswana Television, Gaborone. Lenaneo la nakwana la ditlhabololo la Transitional National Development Plan ampo TNDP lo okeditswe ka dikgwedi di le 4 gore le wele ka kgwedi ya Phukwi monongwaga. Tona ya madi Renda Bagaolati a re go oketswa ga lenaneo leo go tla fa puso sebaka sa go lomaganya maitlamo a yone le ditiro tsa lenaneo la ditlhabololo la TNDP 12. Lenaneo la nakwana la TNDP tota le simolotse ka kgwedi ya Moranang ka ngwaga wa 2023 le na le ditiro tsa ditlhabololo di feta 600. Mo ditirong tseo 11.2% ya tsone di se di tswetse, 40.5% di tsweletse fa 48.3% di se di simolole. This extension will provide an opportunity for further consultations on NDP 12 in order to adequately infuse the vision of the new administration. Furthermore, the extension will allow the guidance by governance structures, including the Advisory Council of the National Planning Commission, which had previously not been in place. Therefore, the draft plan will be presented in this Parliament for approval in July 2025. Baruti go tswa mo Gaborone le mafelo a mabapi ba ne ba tseneletse dithuto puisano tse di neng di rulagantswe ke lekalana la Botswana Christian Faith and AIDS Prevention Program le maikaelelo a lone e leng go akaretsa baruti mo go lwantsheng kgokgontsho ya bong.
e rile a bua kwa dithuto puisanong tseo tona ya banana le bong mme Lesego Chombo o boletse fa go le botlhokwa go tlhatlhelela baruti maele a go lemoga dikai tsa kgokgontsho le go ema bao ba ba kgontshiwang nokeng a re utlwe pego ka ke o lebogile a ra dipotsane. Mechombo a re baruti ba tshwanetse go rarameletsa e sa rotloetseng tlhoka tekatekano ya bomme le borre mme ebile dithuto tseo di tshwanetse ya nna tse di ka hokotsang tlhoko kutlwisisano e lelang e baka kgokgontsho. O tsweletsa supa ha baeteledipele ba dikereke ba tshwanetse go lemotsha maloko a bone bodiphatsa ya go nna mo botsalano jo bo tetseng kgokgontsho ka maipato a gore dikereke di tshwanetse go agisanya. We do not do anything about it, it will happen to our children's children. Ke jalo re tshwanetse gore remain mindful of the role and the responsibility that God has entrusted us with. As the church, you are not only leaders, but you are custodians of. Ha re sa emele go kgontsho ya bonga dinao ya go ama le dikokomane tse di tang ba rutwe ke barongwa ba modimo ba ba hilweng tiro e tona ya go rera le go le rutang ka boitshwaro le merero ya semoya. Gore our followers, ba Christi, the public, they look up to baruti for guidance. So maikero lorna Mechombo really hanu ke gore re tere boele go malapeng because ra itse go na le khodiso ya bana re batla gore re establish gore tshakgalo e kana e tswa hakae, and that's our role as the church because ke rona ba amogelang bana ke rona ba re nyadisang batho ba nyalana ba tago go rona ke rona ba re bitswang ha malapa a sa tsoga. Go ruta ga baruti ka lorato mautelo bothoko le go itshwarelana go aga setšhaba. We commit to raising awareness within our congregations, breaking the silence surrounding abuse and offering messages of hope and healing. We will educate our members, empower survivors. Furthermore, Honorable Minister, we pledge to challenge harmful cultural norms. Re itama go ruta maloko a dikereke kwa kgontsho ya bong re ikana go etola ngwao e re ka lemogang ga ena le seabe mo go aketseng kgokgontsho. Dignity and respect for all. Jesu Bibele ya re o na bua le batho ba ditsietsing tsa mmele ba tshwere ke malwetse a mehuta a mewa ba tshwere ke go abusiwa ke bana ba bone ba tshwere ke go abusiwa ke banna ba bone ba tshwere ke go abusiwa ke basadi ba bone ga ba le ba palama thaba ne se go di mothata ka tswa gore ke mmodwane ha e palama ba re e tlong go nna lona lothe bao ba le lapileng ba limelwang ke talo la polosa. Mechombo ikwetse mabaruting go loma ba sepodisitse be ka dikgang tsa go kgontsho gore ba dira melato ba tholwe. Ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television ga boroni. Tsheko e amang tshetso setšhaba ya ga Khathamorupisi tsweletse kwa kgotleng ya boikuelo mo Gaborone mo go yone tsheko eo puso e batla gore morupisi yo go lotswe mo kgolegelong ya dingwaga tse 7 a boele kgolegelong gape jaaka a ne a tlhotswe pele mo tshekong e simolotseng go reetswa mosong ono morupisi o tlhalositse kana tota o tlhaloseditse kgotla fa ba tlhodi ba pele ba kgotla ba boikuelo ba sa tsamaisa ka tlholo ya gagwe sentle ka bane ba tsentse maikutlo mo teng fa go neng go sa tshwanela le fa go ntse jalo ba bosekisi ba re morupisi ga na kgang ka setse a tlhotswe go boela kgolegelong. Kgang eo e a tswelela ka nako ya bobedi tshokologong eno. Ha re tswelela banni ba motse wa Khumaga ba tshwengwa ke dipalama tsa setšhaba tse di sa tseneng mo motseng wa bone segolo thata tse di tsamayang fa gare ga Maung le Gaborone ba ne ba ntshitse dingongorego tseo tsa bone mo phuthegong ya kgotla kwa Khumaga e neng e buisiwa ke bagolwane ba lephata la dipalamo le pabalotseleng a re utlwe se ba itsentebogo. Motsi wa Khumaga o sebaka sa kilometara go katoga tsela e kgolwane ya Maung Gaborone. Ka jalo banni ba motsi o ba tshwengwa ke dipalamo tsa setšhaba kgotsa dibus tse di sa tseneng mo motseng mme di golose batho kwa ntle ga motsi. Selo se se bayang matshelo a batho bao mo diphatseng ka ba tshela gaufi le diphologolo. Dibase tse kana di tsamaya maphakela le mo bosigong. Mme ga di tswa ko Maukwa base ya ntha e heta ga 7 maitsiboa ya bohelo e heta ga bo 11 bosigo. Diphologolo di ralala motsaro re nna le diphologolo mo ya no wa kanye motho a holositse ko ntega motse mo sekgwele bosigo jo bokalo ene mo go tusang bothoko ke gore a go kgathalese gore mo seemo se sentseng jang
kana o rwele dithoto tse dintseng ja bo kgakala jo bo kana-kana ja go tswa Gaborone dikilomitara di ka eta 800 e be re o taela o setse o go rogile e be o sa lemosege o le motho wa sepe kana o sa lemosege gongwe o sena boleng jo bokalo o bo lathelwa mo nageng o na le monko ha o nna mo metsi e tshwanang bokhumaga yana o na le monko o wankgelang o e leng gore ha o ba ra o re nna ke ya go khumaga ba gore rona ga re tsene mo khumaga ha gongwe ba go togela gone go ko le thakane kgone mo raekopse kona ko maung o kgona go tswa kwa Gaborone kwa ngwe o palame ba sa ha form o ipalametse kwa Gaborone o rota kumaga ha ba santse ba tsena mo kumaga ba tla go bolelela gore ha ke tsena mo kumaga mme le dumalane hela sente o palama kwa Gaborone kwa gore o ya kumaga ba lephata la dipalamo le pabalelo tseleng ba tlhalositse ga ba buile le bagwebi ba dipalamo tsa setšhaba go emisa mokgwa o e ne a re ha re buisana le bone ba tsamaisang dibase ba dumalana gore ba gona le makgetho a mangwe a ba setseng ba repotetse gore dibase tsa bone tse dingwe ya ka khosino o bua ga di tsene mo metseng ye mme ra botsana potso ya gore le ta dira eng gore jaano le khotsogatse di-customera tsa lona mme ba dumela gore ba ta simolla go bona gore dikoloi tse di a tsena mme rona re le lephata ba gaetso re itamile gore ka gore jaanong dikgang tse di tsile gapele ga rona re ta ema ka dinao le babereki ba rona ba ba nna mo lethakane le mo maung gore jaanong ba eme ka dinao dikgang tse re leke go di tswala le ha go ntse jalo banni ba lebogile dingwe dipalamo tsa setšhaba tse di mo kgaolong tse di tsweletseng ka go tsena mo motseng Sebaetseng Tebogo Botswana Television Kumaga Ratswelela Mokamedi yo mosha wa mokgatlo wa Junior Chambers International re Mr. Kim Habib a re mokgatlo o na le maikaelelo a go tshwaragana le makalana a farologaneng go tlhomamisa gore banana ba lefatshe leno ba nna le seabe mo go hetlheng metlhale ya khumo le go tsisa ditlhabololo mo setšhabeng re Habib buile a sena go rolwa e le moeteledipele yo mosha wa mokgatlo yo wa JCI mono Gaborone a re ke letleletse somola kae ka pego Mokgatlo wa Junior Chambers International ke wa banana ba heta 200,000 lefatshe ka bophara go akarediwa banana ba lefatshe leno ba ba itlemileng go bereka ka natla go tsisa diphetogo le tharabololo e tlhokegang mo setšhabeng. Mokgatlo o beile mo maruding a bone go rotloetsa maloko banana le setšhaba ka kakaretso mo dithutong tsa boeteledipele kgwebo go itlhabolla matshelo tiro ya setšhaba le merero ya tirisanyo tsa mafatshe. Mme jaanong monongwaga mokgatlo wa JCI wa supa maikaelelo magolo e le go hetla methale le metswedi ya khumo. When we talk about generating wealth, and that is also part of the mandate of JCI, ke maikaelelo a rona go itebaganya le go ruta banana le setšhaba methale ya go hetla khumo. Ke dumela gore re ka tsholetsa banana le setšhaba go dira seo. Khumo ga se ya batho bangwe fela, mongwe le mongwe o ka dira, mme ebile go le botlhokwa gore mongwe le mongwe a nne le seabe mo kgolong ya kgwebo. Re setse re kwaletse makalana a farologaneng a tshwana le a Bokra le Botswana Cooperative Association gore re tshwaragane go diragatsa maitlamo. Moeteledipele yo wetsang o ne a itsa mothala mo tirong ya gagwe mme a rogana maele a go ya pele. In this just 12 months period that we will be leading, 12 months seems like it's a long time. O tshwanetse o itse bokgoni jwa gago, o itse seo gore o kgone go gola mme ebile e le maitlamo a re ntseng re na nako tshimologong ya ngwaga. O tshwanetse o nne le keletso ya go gola le ntswa go tsile go nna le dikgwetlho tse dintsi. I know where the destination is. Let me do this. Let me grow to greatness. Dibui ka go farologana tsa lemoga seabe sa mokgatlo wa JCI mo setšhabeng. So as you navigate the terrains impacting on the community, also go into all these other avenues. JCI fa le dire tiro ya lona ya go tsisa ditlhabololo mo setšhabeng le gakologelo kgang ya bong ebile le akaretse le bana le bogole. Ages, even people living with disability. Having a platform like JCI is critical for our country.
Mokgatlho o tshwana le wa JCI o botlhokwa fela thata mo lefatsheng le tshwana le la rona le le banyweng ke kgwetlho ya tiriso ya ditagi le go retelelwa mo dithutong ga banana. Re tshwanetse ra lemoga gore banana ba botlhokwa fela thata mo setšhabeng le mo kgolong ya itsholelo ya lefatshe. Than one might think. Mangwe maloko a ne a lebogalwa seabe sa bone mo go diragatseng maitlamo a go tsisa ditlhabololo. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television. Gaborone. Molemi wa setlhare sa moringa re Mogomotsi Madisa o supile gore setlhare seo se gola ka bonako ebile se bogadi bo gaufi ka jalo a kgothatsa Batswana go lema setlhare seo ka se ka ba direla letseno. Ramadisa o buile seo jaaka balemi ka go farologana ba ne ba etetse fa tshimong ya gagwe ya moringa kwa ga Kutlo morago ga dithuto tse di neng di rulaganyeditswe balemi tota ke khamphane ya Farmers Pride International. A re utlwa tanke sentsho. Tshimo ya ga Madisa ya bophara jwa 6 hectares ke nngwe ya tse di tla nnang moramelelo jwa thekiso ya setlhare sa moringa le tseo se di ruleng ka sone mo lefatsheng leno. Mo nakong eno moringa o lemilwe mo selekanyong sa 1 hectare mme ntsha moringa wa selekanyo sa 400 kilograms. Le fa go ntse jalo maikaelelo ke go lema moringa wa boleng jo bo kwa godimo ga mmogo le go ngwa ka balemi ba bangwe lefatshe ka bophara go dirisa sebaka sa mmaraka wa Europa. I would say it's not labor intensive. I would say when you know what you're doing, it's very easy going, right? Of course, with everything else in the beginning, it's a little bit. Moringa ga o tsenye dingalo go lema o ka tsenya dingalo ha ile la ntlo ithuta mme hela le thobo ya one motlogo re gola ga le bareki go tswa kwa Germany mme ba batla moringa wa boleng jo bo rileng. German buyers are very strict with the product that we're providing to them. We have to meet the European standard. We need more than 200 hectares of land to go under moringa to meet the first consignment going out. Re tlhoka di hectare di le 200 go lemela thekiso ya rona ya ntlha ya Phukwi mme re tlile go tlhoka di hectare di feta 2000 go tswelelisa tiro ya rona. Moringa o kgona go robiwa gararo ka nagane mo ngwageng mo go rayang gore go na le kgonagalo ya go bona dipoelo tsa diketekete tsa dipula. This farm, this 6 hectares was under moringa. It's thousands of pullers that we're getting. Re rotloetsa Batswana jaaka ntse le utlwa Mr. Hunter le ene re wa Germany gore for a start mme tota re batla everything to be done in Botswana. Le one powder ra teng ya madimadi re batla e dirwa mo Botswana gore tle re kgone go dira ditiro re thuse itsholelo ya rona go gola. Balemi ba tlhalosa fa ba nyoretse go dirisa sebaka se ka jana ebile bana le lefatshe le ntse le sa dirisiwe. Go go rona o teng hela ano ga re itse go dira ka ona no ri ha ku bona mo WhatsApp ke bona ka workshop ke be ke registera gore ke te go utwa sente ka moringa re tere bona gore re ka go dira ka gore ka gore tota go rona batho ba mo le huma le tsamaya ka maoto mme re na le lahatse re na le metsi re na le sengwe le sengwe mme ga re ga gona se re thusang ka sona re nyame go batho ba ta ra tumela le rona ba re thusa. In a group as girls, we had just joined ourselves to get into agriculture. So Savesarona, we came up with some products, Moringa. Re setlhopha sa basetsana se se ipopileng go tsena mo temothuong re dira dilo tse di diruleng ka moringa di tshwana jam juice le ditlolo tsa bomme re solaela gore re tla kgona go dira go le gontsi jaaka re nna karolo ya tiro e gore re itse gore okay fine re ka produce go lekana re le GCM go yempele thulaganyo ke gore balemi ba nne karolo ya tiro e mme mongwe le mongwe a itemela ka selekanyo se segolo mme go tlhalosiwa fa go na le bokgoni jwa go tlhama ditiro di le 30,000 ngwaga wa ntlha mme mo ngwageng tse tlhano di le 500,000. Tanki Senso, BTV News, Gakuto. Ha re ba batsa mahatsa sele ba golwane ba lekgotla la Hamas ba supile lefatshe la Israel ka monwana ba re ga le ba mele tumalano ya go ba di betsa fatshe me ba tshosetsa gore ba tla dia go golola ba tshwarwa ba bangwe. Le fa go ntse jalo tautona wa lefatshe la America Donald Trump o na tlhagisa gore go tang ga go sa bola fa ba tshwara botlhe ba ba setseng ba sa gololwe ka matlhatso. Tsholofelo ke gore go ta hapanelwa ba tshwarwa gape ka matlhatso fa ba Israele ba bangwe ba le bararo ba ba mo diatleng tsa ba Hamas ba tla gololwa mo boemong jwa magolego a le makgolokgolo a Palestina a tshwerweng ke lefatshe la Israel. Tagri be khutlo gone fa ntle go stele se di ga kwa go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana.
tla ke go leboge morwarre Joy Mothebe. Se ke karolo ya BTV News Channel mo karolong ya Botswana Connect. Mme dikgang tse di go kopanya jalo le nna City ke aga kwa ke tla go wena ka tsa metshameko. Mme dikgang tsa rona di eme jaana mookamedi wa lekgotla le le tsamaisang metshameko ya monogae la Botswana National Sport Commission Tuelo Serufo wa kgotse dikhamphane tsa 10x20 Botswana, First National Bank le FNB World of Golf go bula lefelo la boraro la motshameko wa paddle tennis a supa fa seo e le maiteko a magolo a go simolodisa motshameko o monogae. Serufo buile seo kwa moletlong wa pulo semmuso ya lefelo la motshameko o la 10x20 Botswana monogaboroni a rutlwe tshepo ke himile. Serufo o tsweletsa re o itumelela kgolo ya motshameko o monogae jaaka paddle tennis e na le bokgoni jwa go ribolla dikgantshwane. We encourage as many Botswana and residents of this country. Re rotloetsa Batswana botlhe go tsaya karolo mo metshamekong jaaka e na le maungo a mantsi segolobogolo mo batshameking ba ba tswang go tlase ba kgona go isa talenta ya bone ko dikgaisanong tse di kwa godimo. Especially taking their talent to the highest possible and possibly representing us at major international competitions. Bana le seabe ka go farologana ba tlhalose fa ba itumelela go tsenya letsogo mo go tlhabololeng metshameko jaaka wa paddle tennis o sa tlwaelesegang thata mo lefatsheng leno. The opening of this 10x20 Paddle Club marks our third center in less than 2 years. A testament ke lefelo la rona la paddle tennis la boraro mo geng tse pedi mme se se supa maikaelelo le maikemisetso a rona mo setšhabeng. E simolotse le toro go simolosa motshameko wa paddle tennis o neng o sa itsege mme batshameki ba supile kgatlhego e tona. And we believe that if we built it, the players will come. And you did it in numbers, with passion and with enthusiasm. It's a true reflection of our commitment to sports. Se ke nngwe ya maiteko a rona mo maikaelelong a go godisa metshameko. Re fane go itumelela tirisano mmogo le botsogo jo bo siameng mo Batswaneng. Engagement and promotion of healthy and active lifestyles for Botswana. This paddle idea came to us early last year, something that I had my eye on. Kgang ya paddle tennis e gorogile ngwaga o fetileng mme ke nngwe ya dilo tse ke saleng ke batlile go di dira ka gore motshameko wa paddle tennis o tshwana le motshameko wa golf jaaka o ithuta go tswa ko moding. Paddle, soccer, they learn those skills from a small age and they grow with that. So motshameko o wa paddle tennis ke motshameko o ratileng go tshwana le motshameko wa tennis mme o farologana ka gore o tshamekiwa ke batho ba babedi ebile o tshamekela mo lebaleng le le tswetsweng. E re jaaka motshameko wa paddle tennis o tswelela ka go gola solofelo ke gore o tla tswelela o ribolla talente le go tlhabolola matshelo a batshameki jaaka bangwe ba itshetsa ka metshameko mo lefatsheng leno. Tshepo ke himile, BTV Sport, Gaborone. Me jaanong fa re tswelela e le tsela nngwe ya go itlhokoletsa dikgaisano tsa go ipatela phatlha tsa mafatshe tsa Western Mounted Games tsa monongwaga setlhopha sa gantsi Equestrian Center se ne se tshegeditse kgaisano ya ntlha ya malatsi a mabedi ka mafelo a beke go ikgobokanyetsa dintlha. Lesego mokwaisi o na le koo. Motshameko wa dipitse ke o pharologano o go neelwa mopagami wa pitse matshwao go lebile nako a e tsereng magareng ga tse dingwe ga mmogo le ka ga mopagami a buisang pitse ka teng go ya ka mongwe wa baatlhodi ba letsatsi Aleta Brown a re lentswa motshameko o santse o le mošamo gantsi o supa kgolo jaaka go itshupile ka mafelo a beke go ya ka palo ya bapagami ba neng ba phadisana mo kgaisanong eo. Today we are very fortunate. We had a lot of attendance and different age groups. That's what we are excited about. Here were a few children. There were even a little girl on a lead rein where someone led her, and we are excited for new children to come in. Gompe go re itumeletse tshologelo e thata ka ebile go tsile batho ba dingwaga tse di farologaneng gape re se re na le bomantshitsiri ba go palama dipitse ba e neng e le bontlhabongwe jwa setlhopha se se neng se ile go emela lefatshe leno kwa ntle mo ngwageng o fetileng mo letsatsing le bontsi jwa bapagami ke ba tswang mo gantsi mme re na le ditlhopha ko mafelong a tshwana Maung le Gaborone e tla re mo bekeng e tlang kwa Maung bo ba tshegetse kgaisano e tshwanang le yone e. Mountain riders can come here, the Gaborone riders can come here. We can participate in any one of these districts when we want to. And then all the points that you get for the day is accumulated in a system that we have to choose the national team in the end of the year in October. Brown o tlhalositse gore mopagami o tshwanetse go itaisana borathana mo dikgaisanong di le mmalwa gore a kgone go iponela phatlha kwa setlhopheng sa setšhaba. For you to be able to qualify, you have to compete in all 13 games. So to do that, you have to at least be at 3 qualifiers for the year. So
thankfully here in Gansi we have gore o kgone go iponela phatla kwa ntle go tshwanetse go tsena metshameko yotlhe e le 13 ka jalo gore o kgone seo mo ngwageng o tshwanetse go tsena dikgaisano di ka nna 3 mme kwano re le sego ka rena le bala la maemo a ntlha ka jalo re kgona go tshegetsa dikgaisano tse 2 mo letsatsing le lengwe qualifiers on one weekend until June and that's a big help. Yeah. La tshela Botswana le tla tshegetsa dikgaisano tsa bofelo tsa go ipatlela phatla go dikgaisano tsa mafatshe tsa motshameko o kgwedi ya Phukwi e le 18 le sego mokwaisi BTV Sport Gantsi. Me re ntse re le mo dikganyeng tsa rona tona ya madi re Ndabagaolatlhe a re metshameko le bodiragatsi di botlhokwa mo go nneng le seabe sa go tlhabolola go godisa le go tswakanya itsholelo ya lefatshe leno. Re Ndaba o ne a rola pego ya kgaoganyo ya madi a setšhaba ya ngwaga wa 2025 le 2026 maabane kwa parlamenteng. Time has come. The time is now to embed our indigenous creativity in our entire national life and export our culture through film, through jewelry, through art, and through performance. We should build the infrastructure to facilitate this. We will do this, and we will do the same for the sports and sports development, including carving partnerships for the incorporation of sport academies in our education system. We are proud of Litsile Tebogo and many sports giants of today and many sports giants that will be created in the new Botswana. Motsala wetso dikgang tsa rona tsa nako eno di wela ka tsela e ntseng jalo a mo nakong ya gompieno ke leboge morwarre Tshepiso Sekolo yo ena a neng a rena dikgang tsa rona ka puo ya diatla nna le wena se se ra go ka se sebaka go ra jalo gore ra kgaogana Joemo TV go tla ba tsweletse a ntse a na le wena mme tswella o ntse o na le rona mo Botswana Connect. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even